Wowe uri ku mupaka cyangwa se uraho hafi y'aho byabereye, ni hamwe naho wa wundi wigeze kuza akarasamo n'abapolisi b'u Rwanda yarasiwe? Twumvise amasasu ariko ntitwamenya ikibaye, ariko bukeye nibwo tumenye ko bamurashe agapfa. Ubwo ni ahantu hamwe harimo n'imetero nkeya zihatandukanya kuko umupaka naho urazitiye. Uzitiye rero abo bamurashe neza kuri defense ya mbere, kuri rwose kari bwa mbere uri impande z'igipangu cy'umupaka. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, turakuramukije kandi tuguhaye ikaze. Amahoro y'Imana bane nawe. Iki ni ikiganiro Uruvugiro, ndi kumwe na mugenzi wanjye Denis Ngiyumva. Deni, waramutse? Naramutse neza. Urashima gitare? Ndashima Imana. Meze neza rero. Twagira nta kindi kituzanye, na makuru ari kuvugwa. Denis, tumaze iminsi tuvuga ko hagati y'u Rwanda na Kongo hari umwuka mubi utuma hariho kurebana nabi ndetse no gukekana. Ariko Denis, uyu mwuka mubi ukomeje kubyara ibindi. Impande zombi ubona ko imitwe irasa nk'iyashyushye. Nk'amakuru ari guturuka i Rubavu aravuga ko hari umusirikare wa FARDC wagize gutya akinjira mu Rwanda mu gicuku mu masaha ya 5:30 z'ijoro. Inkuru mwamaze kwishyiraho kuri Bwiza iriho, kuri bwiza.com iriho, abantu bashaka kwisangaho. Gusa ntago yabashije gusubirayo ari muzima nawe. Yaje yinjira ku butaka bw'u Rwanda Denis, amaze kubwinjiraho ngo yaje arasa, niko bivugwa. Yego. Amaze kuza araswa nawe yahise araswa. Yego. Aricwa. Ni inkuru rero igira iti, Denis wakomeza? Yes, ni amakuru nyine Bwiza ikesha abantu bari i Rubavu. Aravuga ko mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Mbogangari, mu mudugudu wa Gasutamo, mu ijoro ryo kuri wa gatanu 5:30 z'ijoro, umusirikare wa FARDC yishwe n'abasirikare b'u Rwanda nyuma yo kwinjira ku butaka bw'u Rwanda arasa. Abaturage rero bahabereye ibi bavuga ko nabo bumvise urusaku rw'amasasu ariko batamenye icyabaye kuko bagumye mu mazu. Yego. Abaturage ngo bagumye mu mazu nyuma yo kumva uru rusaku Denis. Urusaku rw'amasasu kurumva bahise bavuga ati hari bashaka bazita nyamara wasanga ari ya ntambara igeze. Wasanga baduteye. Umwe yagize ati twumvise amasasu ariko ntitwamenya ikibaye, ariko bukeye nibwo tumenye ko bamurashe agapfa ubwo yarengaga urubibi ruhuza ibihugu byombi akaza mu Rwanda. Kandi uyu nguyu akaba yarurenze ari no kurasa. Yarameze nk'uwateye u Rwanda. Yarameze nk'uwateye. Ni ibintu rero bikunze ko Denis, aho abakongomani cyangwa se abazayirwa bakunze gukora ikintu cyo gushyuha mu bwonko, kuko ibi ngibi bikurikiye na wa wundi wigeze kugira gutya muri ya myigaragambyo igihe ibintu byari bishyushye. Nabwo imvune turayikimara gufata Bunagana, yari hafi kugira za Bunagana, araza yinjira mu Rwanda zarasa. Icyo gihe yarasemo n'abapolisi b'u Rwanda barakomereka. Icyo gihe nawe hasiga ubuzima, ariko iwabo bamufata nk'intwari. Umuntu waje guhangara u Rwanda. Yego. u Rwanda kuri Kongo banza ari hari abwo bavuga gute ni Goliath na ntuza na Dawidi. Usanga hahora tension, kandi ikigutangaza tension ihora n'abaturage bayinjiramo Denis. Ariko cyane abakongomani. Uyu musirikare ngo yanarasuye muri metero nkeya rwose uvuye ku mpaka muto wa Petite Barriere, aho nyine n'uriya musirikare uheruka kwicwa nawe yari yaje yinjiriye arasa abapolisi b'u Rwanda. Reka tuvugane na Olivier. Yes Olivier, waramutse? Waramutse. Umeze neza? Uri umwe mu banyamakuru bakorera i Rubavu, baba bafite amakuru. Aho uri Rubavu ngo haramutse gute, mumeze muti? Twaramutse neza, umunsi n'umukino, ndabona imvura itazindukiye ku muryango nk'ibisanzwe. None se ko hari kuvugwa amakuru ko hari umusirikare wa Kongo warasiye Rubavu, byaba ari ukuri koko? Nibyo koko byabaye, hari mu masaha ya 5:30 z'ijoro. Nibwo
amasasu humvikanye amasasu menshi mu kagari ka Mbonga mu mudugudu utagasutamo hafi n'umupaka wa Petite Barriere. Ubu byagenze gute kugira ngo umusirikare abe yarasirwa ku butaka bw'u Rwanda? Amakuru wowe ufite nameze gute? Nubwo niho turi nuko bitaraba ngombwa rona iyo habaye iki ibintu nk'ibi inzego z'umutekano n'iziperereza zibanza kuhaza, ubu haracyafunze ribo yarahafunze, ntabwo turabasha kuhegera, ariko amakuru dufite nuko uko umusirikare yarenze hari borone zatewe hano zitandukanye ibihugu byombi, ko bakunda kubaho kutumvikana ku mipaka ku bihugu byombi, kimwe kikavuga ko kigarukira aha n'aha, ikindi ati hano n'ahacu. Hashyirwaho rero akanama kiga ku mipaka, hari borone zagiye ziterwamo hagati. Rero borone iri hano impande za Petite Barriere niyo yarenze yinjira ku butaka bw'u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda baramurasa. Turamenye rero neza nimba yaje arasa cyangwa se nimba ari umupaka gusa, niko turabasha kubasesinga byaje. Hakenewe confirmed inzego. None se ariko biravugwa ko ngo yaje arasa, ibyo wumva mu baturage we ni ibi? None ubwo yapfuye kuraswa gutyo gusa? Aya masaha rero muri izi zone ziri zo mu mupaka, abaturage twagerageje kuganira batubwiye yuko bo bari baryanye, bumva amasasu menshi, nta kindi barenzaho ko ntibigeze bamenya, nabo tumeze kimwe, babyutse mu gitondo usanga n'inzego zafunze amayira. Uvuga ngo bumvisha amasasu ntibamenye icyabaye, icyo bumvishe gusa, icyo babonye gusa nuko babyutse basanga inzira zagize gute zafunzwe. Inzira zigana byabereye zifunze, harimo ribu na polisi ndetse n'ingabo. Wowe uri ku mupaka cyangwa se uraho hafi y'aho byabereye, ni hamwe naho wa undi wigeze kuza akarasamo n'abapolisi b'u Rwanda yarasiwe? Urebye uvuye ku mupaka muto wa Petite Barriere harimo nka metero 400 cyangwa 300 uvuye ku mupaka. Ni hamwe rero ni hamwe ni the same place. Ni ahantu hamwe, harimo metero nkeya zihatandukanya kuko umupaka naho urazitiye. Uruzitiye rero abamurasiye neza kuri defense ya mbere, uburinzi bw'abasirikare bwa mbere buri impande z'igipangu cy'umupaka. Igipangu cy'umuturage cyangwa ni igipangu gikorotiriye umupaka? Gikorotiriye umupaka. So Olivier, ubundi noneho tuse nk'abagaruka ku mwuka mubi cyangwa se ku bihe bibi by'u Rwanda, hagati y'u Rwanda na Kongo, uyu munsi none abaturage b'i Rubavu babasha kwambuka bakajya muri Kongo uko bisanzwe, cyangwa uyu munsi none ntabwo ariko bikimeze? Barambuka, hari ab'umupaka umeze nk'umurimo wabo, bataba umupaka uvuyeho nyine batunzwe n'abo ngabo mu kondisiyo zose zaba zibabuza kujyayo cyangwa gukora mu kazi gakomeye, n'abacuruzi bafite ubucuruzi bukomeye hariya bo ntabwo babuze. Ariko hari abandi bagiye bagiramo ubwoba bakavuga ati nimba nta kintu gikomeye cyatuma njyayo, je préfère que naguma hano. Ariko still baba petit commerçant, abagore bamwe bakora ubucuruzi va et vient, bo barakora bose buri munsi ntibigeze bahagarara, kandi nta n'ibibazo bakunze guhura nabyo, keretse iyo habaye imyigaragambyo nibwo birinda kujyayo, ariko iyo imyigaragambyo irangiye umunsi ukurikiyeho bakajya mu kazi. Ntabwo baba buhari se ko abantu bashobora kugirwa nayo, ko hari amashusho akenshi akunze kugaragara ku masosho media, ndetse haho n'abantu barekara bavuga ko abantu bavuga ikinyarwanda muri Kongo bahohoterwa, abantu ntabwo baba bifitemo? Ni nacyo kibazo cyabaye muri intambara ya M23, hajemo intoxication nyinshi n'ibihuha byinshi, ugasanga umuntu aba ari kuzana amafoto yo muri 2013 cyangwa 2012 bakayazana n'amavideo bakayahuza n'iki gihe. Ibyo byakunze kuzamo, ugasanga nimba ari nk'umunyarwanda muri 2000 kangahe wowe n'ikibazo kinini cyakabizana, rero umunyamurenge abanyamurenge zikora bamaze kuva 2019 mu bibazo bakabizanamo hano nabyo bakabihuza n'iri, ugasanga ngo abanyarwanda bafashwe, ngo dore umusaza w'umunyarwanda bari gukubita, bakabihuza n'iki, ariko haje abantu, urebye abaturage ba Rubavu na Gisenyi, Rubavu na Goma, bo baba bazi realite, ahubwo aho bigorana kumenya realite y'ibintu kuko basa naho ari bakibibona, nabo abo hanze ku mbuga nkoranyambaga bahita bagira bumva ku bintu byakomeye nk'iby'uyu munsi. Abantu ndetse ngo amasasa ameze nabi, ngo muri Rubavu
ibintu birakomeye cyane kandi ugasanga kubivuga hari amasasu n'uwo atarenze atanu yavuze nijoro icyo gihe umusirikare aza urumva rero hajemo intoxication nyinshi ariko abantu bashaka harimo rumazi nyine harimo ibihuha byinshi yego kuri kote ya Kongo naho birimo ariko umwe hari abanyamakuru bazwi yuko bafite itsinda ry'abanyamakuru ba fact check banyomoza ibintu by'ibihuha bakora ibijyanye na fact checking nyine bareba koko ibijyanye inkuru n'ibifite ireme inkuru yatangaje n'ibifite ireme yego banyomoza abana bagenzi babo kumva ngo baravuze ngo FARDC yasubije uduce twa Kibumba umupolisi mukuru agatangira interview munsi y'ikirunga cya Nyiragongo ati twahafashe nyuma y'akajya abantu kurasa bakayashuka abaturage biyo kure ariko ubirebye n'ubundi ugasanga Kibumba nta kaburimbo ibayo ubwo bifotoje muri kaburimbo aricyo bikwereka ubwo rero niko makuru guhanana amakuru kuri wowe rero ushatse kubihuza ko uyu musirikare mu irasabure cyangwa mu kwinjira mu Rwanda bayinjiye kubw'impamvu y'intambara iri hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo bitewe n'amasaha byabeyeho byaba ko ushobora gukoresha cyangwa tukanashyiramo na issues y'ubusinzi kuko hano muri iki gihugu abakibayemo barakizi ikintu bita nk'uko mu Rwanda ngo kunywa urumogi ni icyagenwa n'amategeko kora umwego ku mugaragaro n'inzoga izoze inkorano ziba zihari ku buryo umuntu ashobora kwiyongoza yamara kunywa akavuga ati ngendagiye mu Rwanda tugiye kwamara so uragumya kubikurikirana uratubwira turaza no kuguhamagara tukubaze ku bijyanye na n'intambara y'M23 nk'umuntu wayikurikiranye ndetse unasesengura uze kudufasha komeza gukurikirana inkuru Olivier ibihe byiza reka nongere ikintu kimwe ubu ngubu iyo byabaye gushya byabaye ari ibintu birebana n'imipaka hari CRG ifite urwego rwa gisirikare rwitwa EGVM rwo ruza gukora constat y'ibyabaye n'isari ryabereyeho ubu nibo bategereje kugira ngo baze nabo baratanga gukora raporo y'umurambo ko uvanwa ibyo byose turaza kubikurikirana Olivier tubimenye komeza kugira ibihe byiza ubu yari Olivier mu kiganiro uruvugiro arimo avuga ku makuru ariko kuvuga mu karere ka Rubavu Denis yego ibyo binavuze ni ukuri bari abasirikare ba FARDC bari incontrolable nta muntu ni nkaho ari intama zigenga zidafite kizigenza mbese umwe arabyuka agakora ibye usanga imbunda bazirarana mu ngo ibiki ibintu uko umuntu yabyutse nikaramuka ni nako ajya muri public ngoba ngo ntiwamenya ngo babarizwa muri iki kigo cya gisirikare ntiwamenya ngo mu gitondo kuri mu Rwanda babyuka bakora babara abasirikare baraye mu kigo ngo barebe ko bagihari umusirikare waraye mu kigo n'utaharaye abazwe n'impamvu ataharaye byose biba bizwi muri Kongo naho niko bimeze ntabwo ibyo bibaho birarira aho babonye mu kabari mu ngo zabo imbunda bakazitahana niyo mpamvu usanga rero haba ibyaha byinshi bikorwa n'abashinzwe umutekano uyu musirikare ngo yarashwe nijoro 5:30 z'ijoro urumva ko abantu bake na bake bari bakigenda abandi bari baryamye arasirwa ku mupaka w'u Rwanda na Kongo yari yinjiye rwose ngo mu kagari mu mudugudu wa Gasutamo mu kagari ka Mbuga ngari mu murenge wa Rubavu n'Igisenyi murenge wa Gisenyi akaba ariho rero yarasiwe Denis ibisigaye wenda no gutegereza report yabari abashinzwe gukora iperereza ni ICGR yego ariko agataho na polisi kuva yagezeyo igisirikare na RIB buriya nabo mu kanya bashobora nabo baratanga communique itangazo ribivuga ibyo byose tuzagenda tubigaruka Denis yaba ku munsi w'ejo cyangwa se n'indi minsi cyangwa n'andi masaha tureba niki cyateye umusirikare kurasirwa kuri uyu mupaka ise koko byara ubusinzi cyangwa nawe yaje avuga ati nje kwihorera nka wa wundi wavuze ati giwe nje gufata u Rwanda yaje gufata u Rwanda kubera umujinya wuko M23 ngo yari yishe ngo niba byava ko yarishe umuvandimwe we arogoye ku rugamba mu gice cya Bunagana yego ibyo rero bikaba byarabaye nyine ku itariki 5 mu kwezi kwa 8
ariko nyuma yaho ku itariki ya 24 z'ukwa 9 hari umusirikare wa FARDC nawe wafatiwe mu Rwanda afite n'imbunda, ariko we bigaragara rwose ko afite isindwe rya tari baramufata nyuma bamusubiza mu gihugu cye. So nicyo twavuga rero ku makuru avuga kuri FARDC. Denis, amakuru avuga cyane twavuze kuri inkuru y'iraswa ry'umusirikare, kugira ngo abasirikare benshi bagiye bafatirwa ku mupaka w'u Rwanda bakoherezwa bagasubizwa muri Kongo. Hari n'abasirikare bamaze kurasirwa kuri uyu mupaka w'u Rwanda na Kongo, cyane ku gice cya Rubavu na Goma. So urumva rero kuva uyu mwuka watangira, ubwo uyu musirikare ababaye wakangaye Denis, kuva uyu mwuka muri watangira, kuva u Rwanda rwatangira habaho gukika. Ejo bundi M23 yubure imirwano, ubu yababaye wa kabiri kongeraho n'undi nyine wafashwe yasinze yaje ku mupaka w'u Rwanda. Ariko meki attention, bino bintu ni ibintu bibi cyane bishobora kugira ingaruka, kuko ibintu nk'ibi byigeze guteza intambara hagati ya Uganda na Tanzania, ubwo umusirikare yagiraga gutya nawe akagenda ku mupaka arasa bagenzi be bo muri Tanzania. Icyo gihe intambara irarota yeruye hagati y'ibihugu byombi. Attention rero, ibintu hari igihe umusirikare azaza gutya ukabona rwose ateje intambara yeruye hagati y'ibihugu byombi, kandi abantu babifata nk'ibintu byoroheje. Icyo gihe byakuriye umwuka mubi kandi birangira Idi Amin na Nyerere barwanya cyane. Bigeze no gushaka kubaho hagati ya Kenya na Uganda, nabwo nibaza ko byari bitewe n'icyaha Denis, kuko yo ndibuka ko icyo gihe Kenyatta, ubwo ni muzehe Kenyatta, ngo yasabye abanyamerika kumufasha n'abongereza kumufasha kumukangira Uganda. Igihe Idi Amin ngo abanyamerika bacisha indege hejuru mu kirere cya Kenya, y'abana ngo Idi Amin azibanya atahantu ho nahasiga umutwe. So urumva rero ni ibintu biba bitoroshye, iya bari tension. Ni tension, kuko nk'uwo musirikare wateje imirwano hagati ya Uganda na Tanzania, ngo yari afite umukunzi hakurya muri Tanzania, nk'uko nyine abantu b'i Rubavu bakorana cyane n'abantu b'Igoma, ndetse tujya tunumva ko hari abantu b'i Rubavu bafite imirima hakurya muri Kongo bagenda bagahingayo n'ibiki. Ubwo rero uwo mukunzi we umusirikare yagiye kumusura, abasirikare baramufata. Nawe urumva gufa kubona umusirikare w'ikindi gihugu mu gihugu cyawe yambaye uniform, baramufashe baramurarana, ariko bukeye baramurekura. Ariko undi mu kumurekura ajyana umujinya ayinjira mu kigo cya gisirikare agarukana imbunda. Ati ni gute mushobora kundarana? Azarasa abasirikare baba bacunze umupaka. Baba bagize gute? Baba bigendeye uko intambara itangira ityo. So reka dushimire abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Twavuga ku makuru y'iraswa ry'umusirikare wa Kongo, cyangwa se yicwa ry'umusirikare wa Kongo warashwe akicwa gapfa mbere nyuma yo kugerageza yo kwinjira mu gihugu, yinjiye mu Rwanda, kandi yinjira afite imbunda nk'uko bivugwa, ndetse anarasa. Nubwo hataramenyekana ngo yaba yakomerekeje bande, niwe wenyine wapfuye n'iki byose ni amakuru. Yes. Denis, rero tutarasoza ikiganiro, itangazo rya RDF ryasohotse. RDF ishyize hanze itangazo rivuga ko kuri uyu wa gatandatu ngo ku isaha ni saa 7 z'ijoro, aho kuba saa 5 nko amakuru ya mbere twari dufite yavugaga, ngo umusirikare wa Kongo utamenyekanye ubwo imyirondoro, gusa ngo bikekwa ko nyine ari uwa FARDC, yambutse umupaka w'u Rwanda kuri Petite Barriere mu karere ka Rubavu, atangira kurasa uburinzi ya minara y'ingabo z'u Rwanda baba barinze umupaka. Ubwo ni yatangiye kurasa nyine ntuza yabo, station zabo, yego, aho bari hanyuma araraswa mbere yuko agira umuntu akomeretse. Vuba muri make abasirikare b'u Rwanda bamurashe mu rwego rwo kwitabara. Ya komisiyo rero ya IGVM yamaze kumenyeshwa iby'iki kibazo, ndetse irateganya gutangira gukora iperereza kuri ibyo bintu byo kurenga cyangwa kuvogera umupaka, cyangwa se irebe niba ukuri kuri ibyo bintu, niba ari u Rwanda rwarashuye umuntu rumuhohoteye umusirikare, cyangwa se koko yari yavogereye umupaka nk'uko bivugwa, kuko yarashwe ari kurasa nyine abasirikare b'u Rwanda
bamurasa mu buryo bwabo nabo bwo kugira gute bwo kwitabara kugira ngo hatagira ubigenderamo. Nguko rero mbere yuko dusoza ikiganiro iryo niryo tangazo RDF yakonfaminze ngira mu kiganiro twari tumaze kujyana Olivier avuga ko nyine hari RIB hari polisi aho biri kubera uyu munsi aka kanya, ariko RDF nyine isibi confirminga igaragaza ko iyo yamurashe yego yanapfuye ready, hakaba hategereje rero iyo ntuza GVM yego ngo nayo ikora iperereza ryayo, ikora iperereza hagati ya RDF ikaba yizeza ko ku mupaka ubu ngubu ibintu ari amahoro, umupaka urarinzwe cyane. Reka tubashimire mukomeze kugira byiza mwe mwakurikira iki kiganiro, ikindi kiganiro na Ryari Denis nawe utaha uko amakuru akomeza kugenda aza tuzajya tuyabagezaho, turagumya tuyabagezaho, turahabereye rwose ntimujye kure. Murakoze cyane.